mi trombe domedo mia be nunyo dès 1er novembre ya tout comment il va dire wa tu la gba le to gbe mi ya church ya plutôt le tu agba me nawa mia be tu klolo nkono to kekere me church to nye church ya se ni o don na na ma gbe to ma ji je na me le ke mi po be bo mawule mawula fe mi anu o don na wa lo o gbon na nya vivi no nve vila no wo wa blolenti kaka be mawu jaba we mawu mendeke wo gbenu no nto me so ma won de pepe no ba mawu yira no ma won me so mawu yira na e zona le programme legis programme il dit le zon le va et la lome no ye no atema ni no ne lo son ko ku alomo wa do dako nya gbon programme il dit le zon le mi yo na be chiromancie de que ko necromancie le chiromancie tan li akpo alome agbon nya no be programme ye le tiwe ame amen kumele do la nya ye evoa no ba numérologia o la po ya horoscope ye ame tutu le do la nya ye pa no po lo me o te ma gbon no we ni ya le do la nya voa nu yi le ba tro sufifi aye e so igbon no anono de ke kwa mi o le mi abe meka me mi tona na mo mi abe taroji no anyi connais-toi même. Mais Socrate théolo. Égypte, le document mon poil. Au traduit en grec. Watchon va sortir chaumont yobe savant. C'est faux. Il y a près de 200 savants en Égypte antique. Au moment d'arriver, on y a littérature, écrite. C'est faux. Mais me pas mis joint bonneton. On catobe quand on tient pharaon. Là bien on tient on a pâté. Watu ano na chodwe amola ba nya pharaon keke me yibo yo gbanotino keke negbe yi enma do ko represent Spence o keke gbanotino yo vo do funmi o so be choti acha ba shimi do to yo vo wa de ma do ma blood de over be aba na mi o se over be aba dunia ji ye me komino yo de mi atogbu aboyo o ve pobojo ba le gbo su yo le yo be fe mo me o to aye mo be yo abolition d'esclavage ye o jouer à l'apaisement mais ne va mon bati titre mi ame yibo wa mi fatu no gbe ble mi lenti quoi ye e yo me autre trois sans colonisation mi po fu yo wa mura e mo yo ke ko do gama me be mi o do mo na re o du ne ate ma drainer agbele nu kuku do to me nu so do da yo be tutaye ye chotia yi be va tutugba e gemile et miabe bonbon me agbetoa bonbon le miame ko be mi me liko e gemi ne me le ko agbo wa la ge le pode nu mere me jibe ma gblonya de ko na mo wanya be yovo to ye monu ale gbegbebe miabe son po keke ozun gbegble tepe nkata o dona fo gbene miabe nyonu yo gbajo poto no na miaba suape le blemare ne nyonu ya jivi alo ya o ja da si nyon de ntia nu so mo na fimo o nto so ne ya jivi ablomo la plobe dale ano gbo na se nkanu nyonu e po na gbo wa egbare o ko forme yo we nsu ginekologo va de mi kekeke va mi atogbu yo benare ne esron enyi nyonu ne nsu bubu po amame no alo da si nti o kwa me gble me di le mebe soja la we fada la we dokita la we o me di le mo kwa mi nyebe amegbogbò to wa onyi nyonu la pe yo do afogbo tro gbo ba nsuma be do wa o la no klitakli ano ji ano gome yi ye ntochan yi no me mali ba be to be manya me ve we do o to ni we le normal ele gbe aji ba me la linu ne mi ame ibo mi be kota wa o me lombe nyonu ado afogbe ne ba pa poto na supe no gbegble la po ye na be son pere ke mbale alinu agba jeje ne nebe no che na be nyonu ba si ho hwage ye na be son de antocha de ka so biblien kwa amoro la yen so gbaji be ne yi nu su ginekolo gbo be pa ma mene ya ne yin son to aye gble abi o e ba mali wa le nu gba me lo we nu ewo voade nkata o ma exiger be nyonu ginekologue no po nyonu ogbo aplo son yi konji fifia kwa
nous suivons collara ne pas d'asinti au grand wanto yon ebe touché kwa so lo ade nyom mene nyom anya kpono wa e ji ola ho e no nya be me ja kpono lo ya onu gbegble ola blobe we ano salon egbe afi le po do na me de ti tele corona anti kono na wu o wa me aba mo wi de ke bayi o wa be documentaire oni dokita gan ya me de le me adoli bi po ya tepe Raoul mi po ya tepe bi bebe chloroquine e dana doma nko oni fifia l'émission le nume de chloroquine ame kozan le mia ba kon ya chloroquine a jo sun e nu wa wura fifia ye o matema gble donc konji pote o afi ada mi po va semenya mi ma full Africa mi a cha mi ave game ya be yo vo la gren mi a ichi mi a wela atutumu ade agble awoto asona oji po be no won jo so be gono mi agbodora o ma ba le mi ba bo abla a chon mo ne mi aso jije nu dara ye mi ja gbonti bedeko agbe mi ato mi gbon yemenya nu iwo ye yovuo o le nu vrimo okumi le mi awu polo no na tu damo lo gbo atofara fi ya nto ja no bo wa wu no de gbedora mere ka ma gbegbe bo lo de gbenko yin agbe to be asi hoho de kemeli ega e doli nsi an tepe e voa pata kwa o be dola mo wulo kwa mi Africa to wa o mi ba njoba le nsisi onu fi ja ka ko be yo ada vaccin ro da mi bi me jean egon ba memo ma me nyi de konyi so game papa ma gbon bo no tron mi quoi o me nya me nyi e mi mi baba amon ba o me ja kaka ku ba ye memo gbon bo no tron mi ya o so be church ba le nya ni o gbon ne bi hose pro odo bi la tron keken now miracle ka journal le bien be church yo ne me nyi be gbon jameleji do ri o be de keke bi nyare ne ve do enma hunpoade ne pekpeme mele nti o wa no do chakatuela lo gbongbon la do mo azan il ve do church po ame agele fima revie so le fima o son kobo yo ni de me nya o mele gbeji o wa la free fifi jen mami oli ha enya bo na mami Rosa mami ta Rosa bon le Rosaline mamito Rosaline mamito Véronique elenye menye o de ko li avec plomber ne mi loin item bio gbeleta ya ba émission spéciale Rosa ma to no be mami ya de ke bon ya de ke bon ko ne me so mi abe ti kokoya ma gble no be kenesi ya de ke ne me so sans sacrement ma tu no be ashipi antoye ma de dia ya berenti nema wo analogia ne o ba so mi atobi o nu va yo nkobu ne ya jo be no kobu fonu ashipi mo hana lifio wa be no kobu fonu ne wa so tobi o nti lo adenu me de wo tobi gbongbon mi be no tadegun no o la wo de nu wa yo me lo mi o ma te won keke no ye na be le church yo me e to ko mi le yi mais de comme un bon pied les church ils sont des vies quoi nous nyone allo be le pasteur quoi ouais bon me donne no allo fada bon me donne no quoi agbo hu no wa aw bon me to bo lai o te pastor na to bo ni bo ni to lo fada le o la gba je to lo ina mo be pastor le ye bele ko bo kon du bon jan le na ke pastor ku fada du bon li a ho ga la show keke yimi me nka o me o ma mo ina fata church yo wo ye chun ye me komi lele yi nye ma no church de ke yi ye kukila no tinya gban la no tinye apola chune tinu ameton ko ya bu ama hu ko ma ba yo poto ano yi be ma wula ba we ola